Chokela Higher Secondary School along Penfan Forest Faisal Lang Tech Chemical Lakain Koropo Nilip Constituency Parlo Chokela Higher Secondary School along Sadlang Kemang Take a Jok Nile Barapan Nong Mekawan P Chokela Higher Secondary School Principal Dr. Ronji Rongapen Kaning Jeponke Teaching staff Dum Kachebadok Pika Joinesi 10% Sadlang Kemang Take one long low Atema Chokela Higher Secondary School along Nanketun Osomara Tumke along Corporate along admission Kelong Dundia Tumse Dak admission apan ke bang lapen kong tung atum ke third division lapen second division tum se admission ang kendun pension non SS ang denga bang ke first position ke polong tun ke teaching staff tum ka cepat duk lapen isi thedunga kichu nang teklo pusit jongpon sociology than bang krosang pen kaning jepon ke ache kleon bang ta satlang mate mandites patok pom lapen jong si komani jong si tes nang tun de pulote kapregan istame patok derpo Ketek hina bang badbom Lapan kacepaddo ka joini se non pinirni Chokela Higher Secondary School apan nongmewan lo posi ningjepon Chokela Higher Secondary School along pen pining kadok kawe salang katok don baing ko raser kepan na paido lasong bong ben bang trok se tum ke kaching siang deng se japon dun lo lapen baing ko tum ke ingdeng hini ang deng se japon dun lo lapen bang hini tum ke ingdeng taman se japon dun lo Lasi kado kawe percentage ke fan pori se phai long pon se kachali tum apia po than bang lapen arlo apan nong me wan pilo Chokela pen Philip tiso loti ke news kar biang lo Dak pen na tum han pachini ne aprang ke changsi na tum da media akorte tum da Chokela Higher Secondary School along higher secondary final examination asat lang ang thek Apu thak information kelong i panatum ka humri tot suri kurang thupa lo si peneng ladak Chokela Higher Secondary School pana bangke total students ketok dun la ke 29 ang bong pen bangke 16 na bangke boys student lo lapan another 13 na bangke girls student lo ta dak Chokela Higher Secondary School bangke tum dak central abdar posi nila tum asoma pada student atum bangke adak Daytol Higher Secondary School along si ketok dam dak lasi laswang bong pen 29 ang students ki pidon pen 29 ta paset lo lasi percentage bangke 100% lo laswang bong pen first division bang proxy mate 7 lapan ke second division bang bangkoi mate 20 jon lapan ke aku la hadang dek bang bahini do ang room rapet pen 29 students so overall a percentage bangke 100% tela dak karbi osomar do bang kon bang desa karbia asoma bangke total bang 14 miong ho ili hada ka hisab lapan ke adivasi tombang bang di lapan ke aku la Assamese tombang inut domon karbi tum ong chet mon ili cheteng ne tudel lo la si total bangke 29 lo seta percentage ke ong bangke karbi tum lo tela bang so an ki pas ki on lapen ki pitang tum anta pas lap la so puthak nan tum ko an se labang so ki pathek ji phan ki pare ji phan ki pa pas ji phan nan tum ko an ka bo iben se lap an ang deng a percentage ke lidun ahok pelo la so lama nang le ka ju bangke etum dak ke do staff tum cipaduk pik Athema la so Chokela Higher Secondary ke tok cheng la ke 2019 aning kan 2019 aning kan stame halada ke cheng si students bangke 40 students lo 40 students pen setame 40 pass lo 100% lo lapan ki aku 2020 stame 51 student lo 51 students pen 51 pass lo 100% lo lapan aku adon 2021 ta 60 students lo 60 student pen 60 student ta pass lo 100% lo pen kunan peneng third setame 29 student do 29 student pen 29 pass lo 100% lo kasi la soalam apu thak na chama cloud dak pa chini kang tung bang kala halo je itum dak Chokela Higher Secondary School atum students la pen ka ko thang mane hedi ki jong dama we jong si ko mane tum yong si ning hang do ta third division ta mene tum pon don peneng ta me third division ta me pon tela bang so college long nang ni principal lo sila dak ang bong nan tum kisung ne kasi tong pon son do mana to okay sung nai kasi tong pon bang la lo alam bang ke da school building Higher Secondary building bang awela non ke dobom la bang ke da school section
junto additional classroom, library room, laboratory room lahir si nitum and conduct la si jong si Kalbiang Autonomous Council ile tum kaching honai ACM Chief Executive Member Dr. Tulera Monghang jong si chukala higher secondary school aphan mesan our site mate mesan a building nang pi son alang li pan churu park ji dapan alang li so a medium hoi pan ta alang li pan pachini lo alang li la so a building a construction abang nang sengson ko pabjen pan pi ko besi alang le pans tame to medium pen tuning di pon la don tu aku dak ile cuma local MSc Mr. Popito Rongpi apan tame na request lo tuning ri lo je la so chukela higher secondary school a building prabjen pen apa pi pon dia pan la pen lan chota krelang dak ne tum non chukela higher secondary school bangke venture lang la pen government gali provincialized gali la si la so a venture higher secondary school pen non provincialized ke padeng ponji pansame alang letum bahini pansame tuning ni pon la penon ke bang ilang anta nang tum la bangso a college pen ke mesan ang hek ke klang pon bom ni pan nang tum pipi asai ke deng ponji pan ang tum planning do ni tum ke non pening pen ansusi ke damtang pen ansusi sine tum bangke kai keta teacher tum cherok toblo ansusi si boi pon bom lo la pen tum teaching method bangken tum audio video ta use pon teaching aids ta use pon la pen mesan our side tamile tum teaching aids tame lason use pon pen sine tum so matum kan pachini pon adak pipi lo facility nang tum do ni tum long projector do la projector lo hum thom do la hai pen sine tum la audio mate video la hai paklang pen se sama tum cloud kan pachini so pachini ayo ni selang tum penang ana tum bangke success pon pen nang pan ke josin nang kardi bang tung na lo ove kimi tum non man jitu la raki hormu kirim pen ajok la loke charli inton pok tum hanang li message kar banglong birta kalang arat tum pan pisi nang li hin pen message ki piang tu la bangka hok lo ile tum kar biang long bangke la ke la so raki kirim bangke la ke jumput la ke kado weta thek lo la ke mesana kam kali inoda kasila bangke inton nang ko atok ano kar biang long along kedo ile tum la kar bi tum an ba tribal tum an sitame laka porhi education anar bangka arti pivek nang ko athima education yong si awe prita jak cha chingtho he nang tum chini lo la si la so charli atum ang hek ke mesen ke long tu thak nang tum ku an ke cepat duk pen si la panang deng ke le la bang so nang ithan pun to chuko party lo nilitum nakahumbi pot la si pining nilitum chukala higher secondary pen 10% laban so HS final year sa long pining chot la pugali laban so high school higher secondary section established that pen 2020 21 22 or 19 20 21 22 non ansime 10% si result ang galong laso aputhak ke aprang si ke lang lo tumakaching hot labang so school principal Dr. Ranjit Rongha alang di Cipidu alang di Cipidu alapen alang di susi school lapen itum dakni di akawar panapan kaching hon ben Cipidu adol nilo lapen adun tula ke itum akadoga we kan bang atum mate staff atum Cipidu pi lapen students sime ladak itum monthly test sime en pon lapen students atum ladak exam bang ke ipon pdf pen exam latum mane escape long le latum non pini le latum absent dat sime latum test pa exam ala so exam ke chitok weng nang asasi ni tindak ki ponol pen asasi students sime alang itum ladak ke pinangan tu ke lapulang khak pen asap communication mate network ka pen asap siksak du chat ti ahut pen ki ons malang itum hasime lasisi top pachit dok tu po asasi as alang itum ta percentage as aku omu chot so join si students tu bang exam ang escape long le dalo pen atum exam an itum en polo pen class me to continue atum han lo en pemela ka do we teacher tum sime sigum chehok par pig lo pining result me o an nang litum sime bir talong lo first division ke backtroxy second division ke bang coil pen third bahini si la songbong sime itum carbia k tum pinang ala songbong a percentage ke pass percentage carbia k Rang sin nasar nang di men la penang di kopia subject sila bang so higher secondary long than la bang so tak tan pon jima to ni men la ke high synchro ini la bang so
higher secondary long ni sociology subject si Ito lang nila bang so sociology kita na putak la sama tu nang nila nang cari dun ko anak kisung la tu makanang le pudam thek mo. Dola bangke sociology is the mother of social science lo APSLC hin ben kongrong pichirok to mai ke padapon lakha kresi langphar constituency ga parlo khong hidi hawara lo sar thirong hangrong long APSLC hin pen kongrong pichirok to mai kang nipon posiga cheklo ne paing kora troxer ni phong hidi hawara lo APSLC chirok to mai kang nipon along kongrong pi pen nga pachini duna tengke koson si khailong reje pajok jimala pen phong hidi hawar ke non aprang MP election na hutke APSLC asong se pangtang dun po lapen hawar tin ta kongrong pi humri da meji lapen aja tumke APSLC lapen 6 dul pugachini ne atum ta dot hai la charong tin ta humri da meji pusinang pachini dun lapen hapu doramla constituency nathu aron repen rai komasai ke to APSLC claim bang potuma pan aron repen kinep kangnang pen hem kang sang beng pen kisung ke phapo pot prabjen pen lo nangji lapen ke lole pulte akapre gasai tame dengpona kok popusi nang pachini dun news report luti ke news Karbi Anglong ini ada Hong Hidi kecil so lampen tu bukan ke sampathar boleh hadi tak Karbi lampen lagi Hong Hidi sampathar pula Hong Hidi lah rong hangarong saat igrong hangarong lo ni tu misi cerok tak amai jibi pon lagi lah lo ni tum non kebangi perang kebangi election apa kopi ko sonsi tum prepare pon angima kopi ko sonsi kecil sek pon angima papu taksi ni tum pini bang so cerok tak amai do pon lo kedam tang lanon MSC kedam tang bang ke labang so Hong Hidi area bang ke ini tum ki ong dung bang ke APSLC kali lang tum si ke ong asi pini pen bang ke tum cerok to ma gi bi pon bang la hello ni tum pu pen ni tum che hang si khei ki sung lo la pen ke khei ki vir lo i tum long ki sung nang le tang lo kwa lam ni tum jing ki je than pon si pini ke ong dung dak Hong Hidi ara ta tum sampathara ra ta tum pini che tong si jing ki jing wai lo non perang ni itu kopi ko son sin itu kecil song ponang deng ponai ma lapen ke non itu kayak je pe jogi lapen ke longri ke je pe jogi pulutang te itu kopu so party si do nai ma pula bang so itu pini cing sai pon lo lapen tu pini pen ke ni itu non pini pen kam ceng pon si ni tu la bang so Hong Hidi hawat non ke bangi perang ke bangi an pen bang ke ni tu all party his sidar conference mate APSLC pensi pang tang pon po lapen ke konana ni tu phan nanga chini pe melang lapen ke 6 dolam ka chini pe melang lapen ke APSLC pan chini pe melang ana bang ke ni tu house to house door to door ni tum damsi labang so bang ke chinki je than peklar dam dak po ya kisumana dim ke ये APSLC पु के थान चट पो all party his leader conference alang ni tum ke claim ko piloni labang nang chini pa mimi data tum tadu lapen ke laso ko chini pa mimi ajoksi non BJP long ta dun werelo kapre long ta dun werelo khai ke song pona da bangke nona bangke ki ong dung tum bangke nang cherap na kitlo du no thekhe asila bang so pu thaksi ni tum non awareness deng pon viklo ni tum phoptai ruyang bong ni tum do dia sang sepin si tum hembi abang so awareness program bang claim pon jibusi matha bichini dakpo non ke bang ji MP election bang ke ni tum ke ong dung vote pe ni tum hai pon si MP bang ke chepa undun ji athepi lo pulutang te MEC council da bang phan ji pide MLA ta bang phan ji pide MP ta bang phan ji pide pulutang te itum Karbi Anglong ajir ki ding ko an bak dola Yongsi
BJP panjang si pihai lap, MP ta pihai det, MLA ta pihai det, council ta pihai det pulu tangte, labang so Karbiang long ke, prap jin pen, bang kecil sotum, nang cerai labji, district ta bang nang thak labji, non, langdam na, arlu pen, bang nang klaim lok, Karbiang long district along si. Itum Karbiang long autonomous district po, otonomi pa bang avelo ni tu becinya tengke, otonomi bang avelo, kupilo pelutang tela sa otonomi power ke bang already nang tiat lo, sita me itum Karbi itum bang ke la bang so otonomi po bang ke cicini nela, nang tiat lo ma nang cicalang ma, no antai itum Karbi itum cicini ang vela, tasi itum bang ke ilitum bang ke autonomous tu si bom lang, tasi ni itum ke cinia tengke la bang so otonomi ke already avelo bang ponet lo, tasi nona bang ke otonomi bangke bang long si dorong lo, nasi bang atum si dak kecil so susim nang klaim pun ada bangke, long le pelang penceng lo, kaprek, aja kong anta bang long si nang cerai lab lo nona bangke, itu cekam long lo kedi, non, labang so Karbiang long ke, kecil so tum bang sancom bang cingwai bom lo, dak bangke, ilit tum bangke autonomous state si hang bom, kita mela bang so autonomous state ki hang bom long si. Bangta itum pan district na hang dun bom lo itum hawar long si district na hang dun bom lo kecil soto nili la bang amen pu dak dat po tame already dotang lo si district na hang dun po ki picheng ya pha inu da kecil pan picheng inu da kecil pan jin ma pi ponon langam po Bengali itum han pidat po hala bang so Bengali itum a district nang ki hang hu kecil tum an ke hadak cirap dun po haladak tang det lo puda lang tum long tang det lo district long det lo pulo tang te aku ka prek jin ki ding ki ot tum phana pai aku cirap dun tu po so district ke hang tasi Karbiang lo district si itu belong si nang thak dun labi latum inke nang thak elo pulo tang te ko pilo iplang po ke itum ke autonomous state si ke hang di autonomous state tum hangun ete ji bang atum itu ma district nang ki thian si tu mage autonomous state tung hang poma kedo tang district to itum kace khang poma lansi tum do khang jangi lasi prabjin pen bang asu tum mangala bang nang claim lok lo itum Karbi tum bangke cicini thek thede lasi nitum all party his leader conference mate APSLC tum labang so alam mage itum cini dak lapen cini peme lamposi APSLC tum phanon lasi ruling tum nang lang selet re nang lang selet pik lasi kopilo bulutang telang tum lahelo APSLC ke do kok penan jok alang tum corruption ke claim ya phan sung krung lo itu ma det nang pavir da prang ya phan stame alang tum sung krung lo nang pavir long le rek lo APSLC tum chak lo yo ni lamposi alinga bidi phan stame alinga bidi pen tame la tum ke ma thagala lo non leaders tum phan jail beng ta hai aron re pen sap ta hai aron re pen hem kang sam bengji la sang taxi dwaram la long etum thegam long lo gadi ada kecil sudah malah jalan Bengali ke, Karbi itu masih jalan thabar itu mah don lo, itu mah khai lo, hem isi lo, khe isi lo, tak kupilo itu langam lo pelutang te itu ke Karbi itu ke langnam lo pelutang te, halah BJP lah pernah kapre song tu ke, pejang nang, petheng nang, pecok nang, otum si ke ongdul, pilo pelutang te, alang tum ke klaim thap, ke dam thap aposi, alang tum jail jang nang lo, tapi alang tu pisau sunon kaciru hang nang jo lo. Alang tum ke klaim thap polo pusi ki ong dung ke sonsi pudun thuro se ni tum banga dak dam si la puge chok chelo pusi tum ning pa thedam lo je la bang so ke bang itum phan pok pi penang ke berlo ke cheng la po hello tum phan nai klaim ji ke cheng la po hello nai klaim ji sita itum ning ding ning yon pen do nang che song nang la hello che song nang i pulo ke la si itum ning pa thedu nang i hada ke doara ta tum phanta itum la pu mat nang tum si ke claim pot nang tum si ki sung lo pu bai tum udun proof ke nang ne yitum chirap chetu du nang alang tum de lege sung gali mola bang so ke sung ke i tum nang ta bang ke i tum nang ta bang la bang so ke sung ke alang tum lege sung jogali lo ke ili tum ta sung pu ke che alang tum pen sinang cheng tang non che la bang so ke cheng hun masi tum bang ke la bang so bang ke non masi ching vai serak masi alang tum lang ke sung chirap dun dia tang pu je hala bang so ke sung i tum long na pa bang long le je phat la helu la si non Karbi atum si RSS long cerap dun re BJP long cerap ke RSS ke cerap lo mati di BJP long ki dun ke lage RSS papang tang dun mati di
RSS tu miong si la dak karbiang long nang do kholo BJP tu miong se datang cerai thiblo pulu tangte la BJP po tu karbia phan ko pena ake joy ki do yima khei ke pe yok ye phan longri ke pe yok ye phan la tum ta pe do nang la tum ta pang tang nang la tum ta pe thek nang la tum ta pe re nang pu phan BJP tu ma thaji ma kunu poi thita tu ma tha the la tum ka ma thai ke son vet le lo ka ma thaji ke le lo dak ke do akar bi tu ma phan ko pu son si tum ke ber thip unji ma kupu se keng pakarum ci bi thibi ma labang so bidi ke che so tom pan ang tan pen van po nang yok hu hu la pe alang itu phan district ki pija phan bot ipop la hela asi pini itu nadak cerok to kamai hitum ki pedu ponang kok la lo ladak chot bukai lo arong tin ta pen ken itum kapre kadim ta son taksi aps tin ta min itum na son si damsi lai hu cerok to kamai itum pidu ponji kali bulutang ke non ke wangi MP election la pen MLA election su tami itum karbi atum ke manghulipo la BJP se ke chok nai pu mathalipo daksi jok hub dalipo pu ya det ke vir tang lo longri dam tang lo e khe ke non sung po pu bang che matha the pin lipo lampo si itu la bang so mai bang ke dak dat pu kali lo along tin den tum bipon bompo no la bang ke athe non ke wangi election hut itu joy ke nai la pe sialam ni tum la pulo all party his conference mate APSLC na pulo mo karbia tum nang tham the tapi nang pare re dele pu itum phan kisuman tum nang pudeji sistame itum nang ka cerap dun de bangke lake alang tum kopi to matha ne la alang tum le pa matha na tame nilitum APSLC jing la si pulo je nilitum ke khei phansiar ja pithiblo non ke chia tum ke BJP atumada chingkrin re Congress atumada chingkrin ke kapre ka so mada chingkrin ke nanga chingkrin ke nitum all party his idar conference mate APSLC to mana chingkrin piglo hoyto nili phanta nang chingkrin piglo nili phanta budethe nili phanta athe be pin pa nili phanta nangani abi phambor iji nili phanta athe pilo pulotang te nilang to mong churam dun de alang to poisa den li phaino dun de sitame ko pilo pulotang te karbi atum phan ahokalam than de latum karbi to me yang clip pot latum amek pa prang de papa yang clip nanya poloke pe pose tum papa prang de lo lamposi la make pa prang atum phan nep ernangi ingnang ernangi anke ke ong do to amek pa yang clip long nai pu phan si bang eklen lasi pini la bangso amedia hoi pensa menili rata pam pechini kang tungal hello ilitum nili ki sunghut pukalilo alang litumi sunghut pukalilo itum kaddo ka be sungrab lo pusi itum ki sunghulang itum cirap chitu nai khelong kheje pa yok ye phan longri ke pa yok ye phan itum det ka cherai thegi phan ke la hello ni rat phan chuni kang tungke chokoma चलो दी तो लेना पान से है जोंग दोवारम ला लोंग नाले तुम APSLC क्लेम बंग फुतुम भान राइकॉम साइकी मते पुलिस तुम केनेप ला लासो पुथाक नाले तुम पीसी पुजी lake nilitum pini kyongdung harbi solang do rat phatami tum chulning rilo labang so ki sung long ke itum karbi khei pane ke party chelang li pin pen itum halabang so ki sung long ke itum cherap chetu dunangji lapen itum all party his dar conference mate APSLC tum karbiang long atokanu ke do an APSLC ta pini ladak hong hidi mate dak sambothar APS tum leka niye chot pukalilo lapen itum hoita niye lo je lake kaddo ka be APSLC to ban niye lo le latum aphan aron ripen ke nep aron ripen ke beng aron ripen kisung ki piapot lake alang litum phan ke prap jin pen yong si alang phan lo le pulutang te ni tum ke pilo pulutang te aka prek asai ta mi tum ke deng ponang kokji ta pen deng ponji ni tum ke athelang tum ta piso asodo alang tum ke cholong lege ju nong le kwalo ne apiso samar ke chiru hang yo hang hai di lake pini alang litum ke sung alang litum si ke sung pukalilo itum khei si ke sung lo karbijan si ke sung lo pomen pen ni tum ningdug lo la pe alang litum adiman ta tum adimak long dam si pele dam lo pehadak atum phan ni tum arjulo ni tum phan ko anje nang ka oinai ni tum phan aju pupe phirlu pupe ni tum mek jang long le no jang long le di habit lok si ke chipitu nang lan chota kali alang litum phan nep ing nang si lapena konon ke nep gilang bang pharo si nep lang buji pu bodi non bang pharo si nep lang buji pu pi phalo bang pharo si nep poke
kopi phan si bang pharu si ne po lasi bang pharu si ke ne pya phelam lo ken ne tang tum phas ta me alai tum prap jin pe ke loi phan jin chuning ri lo jong si alai tum phanang lo le pulo tang te ni tum ta sai ga prek deng nang ko năng cọc của không